Pozdravljeni, sem Peter Brunner, sem soustanovitelj 3 podjetij, zadnji je Curious, in v bistvu sem tudi trener pitchanja oziroma nastopov in učim startupe in mlade podjetnike, kako najbolje predstaviti svojo idejo oziroma produkt pred javnostjo. Prva je, da vedno, ko predstavljamo svoj produkt ali storitev, ga moramo zelo, zelo jasno predstaviti, tako jasno in enostavno, da nas razume tudi lastna stara mama. Druga izjava, elevator pitch mora biti dolg vsaj 10 minut. In tretja izjava, ko predstavljamo svoj produkt in storitev, moramo zmeraj omeniti svojo ekipo, kajti s tem pokažemo neko zaupanje, da v bistvu naša stranka dobi občutek zaupanja.